Somupong LP School along Kacharli Ostomar Bang Troxy Ke Pratroxy Pen Bench Kang Nidunlong Bang Ingkoy Rapo Anwe. Koilamati Development Committee atum ben patir bibonsi Koilamati along Rupat High School along HSLC lapen HSSR lang piunduna tumapan kalcho. KSA SYC lapen HSLC ki unduna tumapan kalcho lapen than pare. Kardom Adaba Birta long pen nili junaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha Hamren constituency ke parlo lapen Hamren arong sopi ward number 1 arlo Somopung LP school along bosik ni phai krehinia ni osomara tomapan solar lamp kiron padopon ada professor kep apor pen than bang phirina bormon teron pi Kacharli osomara tomapan solar lamp kiron cheng ponsi api SMC ame puram sing rong hang penta kiron asaya long chirap tuntu Pirangke pen solar lamp kiron ajay mekalong chitong dunsi school along kiduk kisung alam theta me headmistress lapen SMC atum pen chingki chithana hut pinang alam longpon Pirangke pen kilong dam lake Kacharli osomar kadoka be bang troxy kepra bang troxy lapen aklas bang indeng troxy ando lasi than bang inudvet ajok ko an ma osomara tumapan ke thanang jia teng pen than thek the pusi chinidun osomara phai kadoka be bang troxy kepra bang troxy pen bench thak kang ni dun long ke bang ingkoy rapo osomaratum anve ang paratum ke tar thoila thaksi kang ni la sojok osomaratum kot along lo ke tok pinang akisung do pusichini dun midday meal ke le bang so school aphan ke bang pre isi osomar apartment anve la sojok kapachitang sungkrung an pin lo lapen school along mesen kijun alang avarsai ave lapen kitun ke dang ahem tave la sila haya kisung pen ke jok jia phan local lemesi mat em mongor sing timung pen bang so school nang kelang jia phan SMC amai puram sing rong hang pen kachuning ripado kat news apirang ke hundor pro hamren pen ang kilo birda madam class ki diwan ten class 5 ang kadri ko ya Tangte handang e bang ko an lo teacher ke handang bang ke inwe nili inwe dex bench ke kontik an militar nam isitar long papan ni ha lapuson la tar long pen sumar kang ninang ningkan ko an ba ko la mapiningan tot na nili lada ken 2015 sila dak ng transfer kala so aku tenta patara long si papan ni ko ha kumbande la kaduk we enrollment ko an ke 77 la 77 ang bong pen der bench ke doke dex bench ke duke lain ko rapo bagaw sumaran to Koilamati Development Committee atum pen patir piponsi wo signify krehini ani ada por phai crazy apor malom pen Koilamati along Rupat High School ahem along HSLC lapen HSSR lang ki unduna tumapan karcho amai lapen anti social element aputhak chirok tok amai ka paman pon abirta phirangki anon terang pen kat news sahem along birta nang pale longki phangcho pen kachari pon amaya long boson rong phar pen sikachitong dun alhi atumapan pachini pon lola pen mai ke pa alam the klardak pen modon kathar pen si pachini ponlo alhi sarpo aman pen diopani college dun mai pu borson kro pha pangjang alhi aman pen kebe ame puronjit ronghang man peng alhi aman pen PH block resource coordinator rajan terang Koilamati along Rupat High School headmaster Jagannath Kujur cases nilip zonal committee ame pu Suresh Tiso SGB Lawrence Teron pen chenglok Koilamati Development Committee klembang pu pen ang parta kithe kiding atum chetong dun se HSLC lapen HSSR lang ki unduna tumapan karcho amaya long RDP dun rinti HSLC lapen HSSR lang ki unduna tumapan karcho det api anti social element aputhak alhi atum pen RD doklong alam the ki jai pado pinang ana lam chethan chimum pado ponsi mai mesen insam jin pen pachun pon Bukajan SDO civil asahem atheng no long busik ni phai krehini ani ada por phai kresia por malom pen asam jatia bari yuwa chatra parisat atum pen ghonta ke thom an dharna kangni abirta nilitum kat news afirang ke Bukajan pen birta nang pale
Kidamtang bo signify pho ani mati id ani soiga long id amen pen isia jaimek kibia hudlun se pilun kiluna tumaphan kachupha hut peri che proxy ke palun toy aputhak AJYCP Karbiang Long District Committee atum sodak pen kapen rem lapen lason soar lo so atumaphan aman ki jor kapat thera aputhak ning duklo lapen adai ki do atumaphan nep ingnang ningji lapen monon pila puson ka vedet ji aphan pu akemang pen Assam CM Sarbananda Sonowar aphan panongsi bukajan SDO civil arideng ipakpin pu alota pajepon প্ৰকৃত ঈদৰ নামতে সংস্কৃতিৰ নামত অপসংস্কৃতি পাতিবলৈ গৈছিলে কিছুমান দুষ্কৃতকাৰীয়ে আৰু তাত এটা শিল্পী দলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি পেলাই যি শিল্পী দলটিক যুৱতীসকলক কাপোৰ খুলি নাচিবলৈ দি তেওঁলোকে বাধ্য কৰিছিলে তাত আমি তীব্ৰভাৱে সেই ঈদ পতা ঈদৰ উপলক্ষে যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিছিলে সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতা কমিটিখনক তীব্ৰভাৱে নিন্দা আৰু গৰিহণা দিছিল আৰু আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ এখন স্মাৰকপত্ৰৰ যোগেদি এই দুষ্কৃত কাৰ্যত জড়িত থকা ব্যক্তিকেইটাক কঠোৰতম পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে অনাগত দিনত নাৰীক অসমত সুৰক্ষা দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰণ চাবলৈ গ'লে অসমত প্ৰত্যেক দিনাই নাৰী ধৰ্ষণ হৈছে নাৰী নিৰ্যাতন হৈছে নাৰীৰ ওপৰত নানা অত্যাচাৰ চলিছে সেইকাৰণে চৰকাৰখনে এনেকুৱা এখন আইন উলিয়াওক যি আইনৰ গণ্ডিৰত এই থাকি আইনখনে যে নাৰীক কেনেকৈ অধিক সুৰক্ষা দিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি অনুৰোধ জনাওঁ non malom so poraphan birta muington pengsena Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family.
more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhot birtalong wangthulo KSA SYC lapen ACSU atumpen vosik niphai krehini ani anerlo apor malom upper diopani high school along pining surihini ra criser cap aningkan HSLC satlanki undun abangpu abangpia tumaphan karjo lapen aprang ka charli dun ke messenger phan ke than ka pare asai kedeng pona birta pherang ke anon terang pen birta nang pale Upper Diopani KSA branch amai pudanir ingti pen kachipahim pupon amaya long kachetong dun aluhi atumaphan pachini pon lapen mai ke pha thepi alam KSA BDC achun bang chisong kuru rong pharpensi upper enlo mai long SYC TDP amai pu harlong bikathar chetong dun angparta SGB GB Upper Diopani High School lapen ME School athan bang ke hoya tumta chetong dun si mai long RDP dun mai long Diopani lapen Upper Diopani hawar Karbi risonimso atum pangrumpet bang ingkoy atumaphan pining ke basar lang kachipon dun atumaphan ansuse aning kaparung dunaphan masa vetsita nong e kapajir karcholapen aprang aphan ke than ke pare alam chetong dun aluhi atumpen jumesen alam than pon rinti Number 15 Mahamaya constituency along wo signify krehini ani ada porpai ke prachitim apor malompen VDC Bhawan ahem awe kiritu kasalam pon ahem kimi kangpu amai kapadupon labang so amai along alhisar po aman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing teron arideng pensi VDC Bhawan awe kiritu kasalam pon tang ahem kimi ingpu ponlo lapen bang so amai along VDC chairman Harsing Ingleng Dokmuka Town Committee chairman Biren Singh teron lapen Dengaon Lemsa chairman Kursing Rongpar atum pen chenglo man ke do bang pu bang pi pen angpar da BJP asong claim bang pu bang pi atum chetong dun pen kangpu amai along RDP dun rinti Jaipong along bo signify krehini ani ada por phai kresia por malom pen SBI atum pen self help group atumaphan longhong kapang reng pen koson pen si ali ke chipalong jima lahaya pu thakse ke pipona birta phirang ke pen birta nang pale Labang so mai long director Gulak Chandra Boro pensi Jaipong Model English ME School along self help group atumaphan CKP ponlo CKP amaya long chopa alui aman pen Dr. Roton Ronghang lapen lang sumipi block ASRLMS block mission management unit pen Bodheswar Hansi atumsi koson pensi long hong kapang reng pen ale kelong jima lahaya puthak aseki along bidesori pitikang Jaipong SSG, Serdihun SSG, Rongpong SSG, Owechingri SSG, Rukasen SSG, Monjul SSG, Malin SSG, Lapen Prek Jama Society atum seke endun rinti. Seke kipipon along SBI pen loan awarsai kipipon jia panta than pachini teka. উদ্দেশ্যটো হল আমি গাঁৱে ভূঞে গৈ নিবনুৱা যিমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি সেই ট্ৰেইনিংবিলাক আমি দিওঁ হাতে কামে আমি স্কিল কিছুমান নলেজবিলাক আমি দি দিওঁ তেওঁলোকে ঘৰত তেওঁলোকে সেই নলেজটো লৈ তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে কিবা এটা উপাৰ্জন যাতে কৰিব পাৰে কাৰণ আজিকালিতো চাকৰি আৰু নাপায় বিচাৰিলেও চাকৰি নাপায় এটা সময়ত পাব পাৰে না এইটো বেলেগ কথা কিন্তু আহক ই ডাঙৰ ডিগ্ৰী লৈ আহিছে ঘৰত বহি থাকিলেতো নহ'ব আহক ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি আহিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কামটো গাঁৱতে আৰম্ভ কৰক ইলেক্ট্ৰিকেল কিবা এটা ৱায়াৰিঙৰ কাম কিবা এটা আৰম্ভ কৰক না কৰিব লাগে এইটো চাকৰি নাই বুলি এনেকুৱা বহি থাকিলে নহ'ব নিজৰ ঘৰটো নিজে ৱায়াৰিং কৰকচোন না এনেকুৱা ধৰণৰ আমি
স্কিল ডেভেলপমেণ্টবিলাক আমি ট্ৰেইনিংবিলাকত দিয়া হয় কিহৰ পৰা স্পন্সৰ কৰিছে ছাৰ এইখিনি SBI বিয়াৰ পৰা এইটো একচুৱেলি আমাৰ মানে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে বস্তুবিলাক মানে কৰিছে ইষ্টাব্লিছ কৰিছে আৰু কৈছে কি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা এনেকুৱা ৰুৰেল ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট হ'ব লাগে যাতে সেই গাঁৱত মানে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে কিবা এটা সংস্থাপনটো পায় Adaba beta bangkela bonskang ton poikla do me thakmi ruwang thu